Možemo lagano da legnemo dole na pod. Stopala lagano spojimo. Približimo ih koliko god možemo ka sebi ili koliko god to prija vama. Sedalne kosti, obe treba da budu jednako na podu. I lagano pustimo da kolena padaju ka podu, kao da leptir otvara krilo. Možemo lagano da legnemo dole na pod. Stopala lagano spojimo. Približimo ih koliko god možemo ka sebi ili koliko god to prija vama. Sedalne kosti, obe treba da budu jednako na podu. I lagano pustimo da kolena padaju ka podu, kao da leptir otvara krilo.